I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. Cause way too dumb, yeah. Ma svi se pobijaju, a nigde da vidim gdje se puca. Evo. Gore. Salber. I ja opazio. I ja ovaj sa kar, ovaj sa vive. Sa VSS-om. Pa što ne pucaš? Op. O, znači jo sa M4 sad. Nije ovo M24. Sad će ga puknem pesja. Promašio ga. Lele, ali opasni je. Ijo. Helti su ništa. Rage Magla donira $2 preko super chata. Hvala puno, brate. Full Redeko donira 25 kuna preko super chata. Muđa, ono je bio euro. 11 evra, izvinjavam se, stvarno nisam vidio da su 11 evra. Ja sam mislio $11. Izvinjavam se, stvarno nisam vidio. Hvala na 11 evra. Još jednom. Hvala puno, Džina. Ijo. Vidi HP. Vidi HP. Kako nije puku jebote? Ovaj sad čeka. Ovaj čeka, nema šta. O, ovaj ima i piće. A onaj nema ništa. Onaj su vati za kurac. Gotovo. Bandaže. Kad si na bandaže, znaj da si završio karijeru. Nemo tebe leba kad si na bandaže. Rage Magla donira 3 evra, kaže FNL Nikola da speca. FNL Nikola. Tab, ono. Aha. FNL Nikola, evo ga. A on neki profesionalac čim je FNL nešto. Kao. Da. Gdje? Evo. Povijemate kako se puce vime. Ovi ceo game će proći. Njih dvojica će stanu na kraju. Ovo je kraj! Ovdje je kraj! Jebe. A tamo što si prebacio na Nikolu i opa! Ali kako umre? Kaže, ovo neki profesionalac čim ima ovo. I ja sam tup. Gdje je ovo zona? Jao! Nema auto, vajde ovdje. A bandaže sam ima sam bandaže. Jao. A ovo je zanimljivo za gledanje, iskreno ljudi. Ovo je zanimljivije nego gledate game. Etep na me, love, svaka ti šna pekave, svaki suka čaka me.